Kwenye maisha unahitaji mtu ambaye anakuja kukunyanyua au anakusukuma kwenye mafanikio yako. Wewe na Mungu anakusukuma kukupush karibu, wewe uwe karibu na Mungu. Bila hivyo, kama hauna mtu kama huyo kwako kwenye maisha yako, saa ingine inaweza kawa ngumu kutoka kwenye vifungo baadhi because the way unavyokuwa alone, huwezi ukapiga hatua, maana shetani anazidi kukufunga. Pale ambako unaona uzito kwenye kusali, uzito kwenye kumwabudu Mungu, unaona yani hamna mtu kukupush. Kwa hiyo unaona kuliko ni sali sasa hivi, ngoja nitasali baadaye, ngoja niangalie movie, zingine inakuwa ngumu kwa wewe kupiga hatua because hauna mtu wa karibu ambaye atakupush uende, atakupush. Achana na hii kwanza, tuvuke kwenye Biblia imeandikwa chuma inaenda kunoa chuma. Minister to me as I minister to you. Kwa hiyo kama hauna mtu wa karibu ambaye anakupush kwa Mungu, ambaye yuko karibu na Mungu na yeye akupush kwake, saa nyingine inakuwa ngumu kwa wewe kutoka kwenye njia ambazo shetani ameshakuwekea, zile stronghold mindset ambazo zinakurudisha nyuma hivyo. Kwa hiyo jaribu kutafuta chali yako ambaye unaona at least ujali like yuko close na Mungu, anaenda kanisani na Biblia, afu ukijua kabisa anakushauri fresh, unakaa naye, unajenga urafiki naye ili awe anakupush.